Frank Motors, authorized dealer of Tata Motors PV, is now open at Lympung, Shillong. We are here to offer you India's most safest cars and to ensure you to get the most out of owning a Tata vehicle. Ka Mount Olive Culinary and Hospitality Management Shillong ka khot admission haki professional courses prepare. Iaka jingtiap ka ba khamnya lecture ka City Office 100-fold Academy ha Malki. Lympung Ialehkai bol ke balapinlong Hamadan Ialehkai Jong Umden balapinyan daga Rbydso Youth Development and Social Organization mentagasi kalapoi bakut Haka balawan mat penha perda do ba S Paslen DYSP Rbydso District. Haka ni Lympung Ialehkai final ka kinhun Jong Umden SC kalayakun persya ya ka Mishaken SC. Haka ni gasngi wat la kadon ka jing pentut Jong may Mariang bat ka jinglang Jong Madan. Henry gani ka kun final kalong shisha ka ba itanan bat ka ba pensyong shit ya ki pait ba nong pitkai ki balayawan menyakashan ya la ka kinhun. Wat hapadeng ka jing pen hapadeng ki atli ki kinhun ka Umden SC kalayo ban pen ki jar ka ban ningkong haka ka last step. Bat limba ki atli ki goal Jong ka Umden SC haka ka lamid kalapenlong shisendon ya ka Umden SC bandra ya ka nam Lahduh da lai gol la argol bat la yora asendon ya ka song pisa ka ba arpo hajar tingka ringkat bat ka trophy bat ka Mishaken SC ka long ka kinhon ka bawan baar kalayo bandra ya ka trophy haringkat bat ka song pisa ka ba shpo hajar bat ki la yoru bansan ki khusnam shimen hagani ka sni uba S Paslen DSP Rbydso ula shimmi ka benta ka mukongsan haga jia don ringkat lang da ka kong M. Maring, State Secretary, Jong BJP Simbod Kongsan, Uba DSR Lakyang Traffic in Charge, Uba N. Watlang OC Nongpo, Uba Sebastian Malay, President Jong RBYDSO Umden Circle, Arnold Sinkley, President Jong RBYDSO Central Body. Take